Korayalo skinet, Aikeun, Adoketait, na Adingirirak ko Uganda. Uganda Athletics Federation, ngisi itolosi, Aitutuor ngin, kwape ipone diope, loda Aikeunet Atalantan, kanejasi Apollonak. Kutu bai shalami kim Teso college da. Anwa chama insa boisit, anwa ya una koskera kane. Era le mbore ni lepti noi. Nari wanyon kale minere asbe tejo kapchora. Eje kach pro Apollo narai iboro kate camp. On le mane eda tidu akerit awolio siduwe ay kaso camp ay kaso reri ay kes. So dumuje ipoketa mori. Be kwana ana peta no yaw Athletic Federation eranwe jokano. Deja ngamuno be ibuno na domunu i talanta no Teso. Ay camplo mamera be camplo sorotibon. Re campli lemioni woka karaka kero Teso. Bon be jokki wok duwe kerti mitaslo wuriaka mum e porati wok duwe nguna si kotoni kata kui ai abere mado kere so ijawran le jerbe ji koku ngina o keri are jale mo somero keri e timu le ya 8 le delegates e gente polo e tapping out e duwe nguli woronte peso campo do e lepitane be kaina ne rona redengo ageuna ay koto ngai salam kina wurak lo reda ina sikase duwe le betabu de Teso college e training agiarari tuna kaisara luare isabiti ni unike rojaso training nen Airiamono ngin nesda jalo skinet kanany nebe Adingirirak kotoma adoktait na uriana kese jai kino aine peta nwe gitigita kanukes apedor asame jok kotoma adoktait kangin Nicholas Opio Ayaiton no abolia show ko district alo soroti ngese jai unebe Teso nese buni ai telekanar imidalilu gitigita kotoma ai napeta no Adingirirak akaili pabona ko ngai lipa aslis no pote training be bunto ne training e training lo mera be rada training atuputo ne kware e be to ni vena ne rakro ni kamuto ka dam e re training li kamuto akro kere so erare re una bosi na jaw touring na ibo ko no apote training ata ne adumute talent li ata noni a jawnu moy na mi jawnor kere nar jeni be asso man e paske denyo aboli asso so e upay na asso man kada aboli asso e ribore na jokono nare dum be lalo dai da kun jo lalo de da kun jo sa ko to ngai sinyo kina akera ka kere no ade na woror e ko to so poti so campo e training ata geasi do o ina so aslis no pote ageasi e cheri joni sa geasi e bu man so beronda ka pi Teso achamu takiro ne itopoloto ni Teso Aitutuor ngin nada ipote akerak loisap kedalu pesur aitolot nesi eponio aitolot kosemero loko Teso college aloet koibuga soroti Teso kwa pari nese raina sodit adomun arereng na Adingirirak ajaikin okabi lo isabit niuni Aitutuor ngin nada ibuna Ethiopia kanai yaret erasi akaisa erasi are nese buni agolokin erasi akaisara luare kolap kaloe bunit ko Teso college aloet Uganda nesda kopa kana ejaisa mae jok kotoma doketait na Adingirirak imitailu ojak Gabriel Esiko Kanuka TV East koibuga soroti